Kanyau Trap Achik National Movement HANM hakalai pautri unai wiang kalamaham yau Chief Executive Member CEM Kakarbi Anglong Autonomous Council KAAC Utuli Ram Ronghang ba umbit bankam watang shi in shi ru kajaka jong ka Meghalaya. Habakran chikila pathai kubor Vice President ke HANM ukelang thongni ulaong ba kaseng bhalang kadap da kajing bitar halor kajing keno jong urong hang ban ong yaki khasi kide kinong shong shnong bean. Shu ulaong ru ba kajingkran jong urong hang kalapin bitar bat kidawa ba ude ban pensyai halor kani kajingkran jong u namar kalongkum kajingkran ben yaki nong shong shnong kajela kabala ru ban lam sha kajing ya pher jingmun hapdeng ki khasi bat ki karbi. Habang ilayo ya ka statement ka jong u CM Karbi Anglong Autonomous District Council Thuliram Ronghang ya ka ba ula kuntho bahamukro kidon ki illegal settlers kani ka kentian illegal settlers kalapan ingkong ini kum ginelam jong sang kalapan bitar bat namar kata kani kupor ni dawa bat ni kwa ba une urang ba un pensyai ya ke jingmut kepada syadien ya ini kintian illegal settlers hangki hamukro kumbakalong kinong snong hak tu kejaka hak tu kesnong idei kijat benreo khasi bat kani ke statement ke jong liu rangba kalong kum ke insult ya ke jat benreo ya ke parod operasnam jong yi badan hangthi ibasa hangthi kepo mukro bat ke jingmut ke jong liu rangba klempep kan wanra dagwe ke jingthau bat kata kan long ban penia clash ya ki artili ki jag mreu khosi ke jag mreu karbi kumta nak le jo sang ka bu ke jimham ya ki official bat kunjuru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council ambet ban persang ban yurat lani ban kam wat shi in shi ya ke jaga jungi kumba nak liang jong ki non sensar snong hang tu kilapan i bat kunjuru ban nak liang jong si amru ulah pensai, penting na, baka mugro kadai hapo uput sang jong beri nyotrak.